Kung mas miultunin yung mertial to kubet sa program ng mga adra si sakla. Ya okay ka naman alsil sa attorney Chico Nakamura. Kita matengel wasya belur bela betul la amlam kotbok. Ya tara klo la amlam kotbok la si del PGST para Goods Services and Tax. Oise. Mang betul ang petisyon marara belura ko ra dia kalsal ngaria aklaw matengel ada giretial tax. Mon muter Elia ko din sa Presidente ng Republic, mudir nga dia ka maintenil giretial PGST. Kita mal nagtangat mo sa bela, chikong ka adrala dire ka sa Marial gukti o tiyaw deswel mo omniwel giretial la. Mang maltmer mamar adra ka si sa akl. Lulingit tingi may makmal beringa sule me chiko milo dosong. Bolsiblo o tiyaw deswel ma o singil giretial tokora tax siling agi matengel wasing mla uyuwi. Nggo ko tubdi selo singel girel tiar taxi albon nga kari kak tio geringi. Malungi lo dosong ak matengel wasi tiamal klub kultukoy makamal masaul. Ego desi orgino le korkaw mas me da mo urten. Pamam saul udre story biong era kurang sula adlo mas tial show era sil se dedo kurang sule mat tial tial. Dik pop diktula se oya kadralla kal tokol bogul ko udle di swek and dia kal legal advice malubang ngalal mo adal bolor nang si dire kal diak al wais la sen dire kal diak semo malubak expert ra tokoira taxe mang kung sa sum ngaringal amuil ger ma ania tol questions al get tax om sa adra minister of finance dia mal mulsib il help in fact elim nani atelle kam kung dura paper adra tax al gire la PGST tamal ne okra help explain a paper process al gire tal tax ما يعمل ديو تسويق البوكتور إلى السيلز. تيال Palau Goods and Services Tax udele amne happen na amne enact a President whip samne sana ringi sa September 29 2021. And then effective date ringi on January 1 2023. Neswakal me ko olta se sera de swek again nga kangat kyal di de swek al di akusada de swek client na malubagim ga ngila. El girel tial el tax el girel بعد سيس برني effective January 1 2023 ma kolon dasa setial tax khususa kora muy berni o mesa no tsna setiang al tax ang ngi tirgel winners ma losers setial la so kal kora dimo the si selul the swek explain egel ku dinge megik plak uyu alla 106 pages our regulations as of early ndos dira kal top regulations egel do la sing ngalla lulus gore tira ngani sella lot of dir olbil sani nga president legal regulations al mutul ko makan masadegel tagid al RPPL smart wise Alamora wera the boss to atamo gatsemo what are winners and losers at yang haledik korabski da kora di current el osengera girela belar ela magot udres el petition el mosada ringa gudong el petition lek milsang iliwi se petition apto al other shobay ma di hutul adel el taxpayers mar are consumers at legal okyak el lingitra olbi ma president se med top itial al effective date at tax de lutlung il subi Claudia na kasi sel petition na blal submit او دفوت ودرين دي شغل مساعده سي وندا شغل other بلا فيل سيل نص اكللا على قال سيل انكريس برايسز ال تشينز دي اوكي ديكو example يقول دورا نلقي كما سيقابو تشغل على الاقلال وي تو مسيغال بيشيت شغل ما لاست يير اوكي قدمورا 2021 دايتا ديسمبر ام دي افريج الكوسترا عمالغا تشيكن ليك كوارترز 19 equal 20 pounds amne $17.45 el al December elisbeng eling mle $21.95 ani akmed el baqor el $4 close to $5 el increase aktim sa digel ko staple el mal dos pe al other belong al mora abras la last year 2021 mle $33 title around $33 el angara $43 50 pound
ase 40 pound. Kamama mga gele kukuho mong. Oo. Dori 3 tela. Me dori 3 dala, daita dori 3 elang 43. Kese bras. Ako na se lam to ala dire di musada ngai sangal yo tio ada minga por egal kostong ako mesa ala ngai sangai samne 3 madaringel elang 6 madaringel 7 na. Unfortunately, the holding se sel por 3 PM eng asib el mut start tel gib la wai se medio ala alu meng dire kal mararba in fact like last week aparil lam lori oral sel trade se crude oil lam lori ala dingora dire kal west kal mal meu de shegi del value el mel meu da brius el mebdul belau ma ala alu ading arba makami de bot PGST ako da sa dire kal wana chlor rawring as PGST PGST adi affect ra a while mandate malum ngorim ra agel maklor gumbali el moso isu betay del best tax system and this sel affect malum sel wal sel sispa maklor gumbali sel tel best tax system sel ultimately sel el maklor affect malum sel erjubizat tel best tax agid el consumer sa mo pairing okay magote ako ngoyra la udin mula se el asol tel best January 1 itigel gross revenue till showbile nga 0 to 50,000 a year. Moda al pay tax. Malungil helper tigil mga showbile. We hope el masit gal baby ramam el pop store el west rapato el west oriora maybe amo benefit tir maluban dia. I'm not sure. Moda al pay tax el depende. Moda al pay 4% el GRT gross revenue. Tidio showbile margo. Oh, tidio showbile. El madire el guk adel let's say adel o ledro makalam la nga taxi mga transportation aso ko may gale manaklel ay gale revenue ringi dakal nga 50,000 eng dakal pay tax mamagit sum dakal magit oy se ako ra blanket di nga ringi feel bol pay ringi $100 business license fee el bol pay ringi collectible every quarter na ulgum ko nga sel 50,000 range akong bali raw 50,000 I guess in 1 cent sel mora 300,000 ira mo ka ngat kaya the current system ngani 4% GRT tigel dalo na GRT at sel GRT as a gross revenue tax let's say nga ka o shobay gero good revenue so isab sel sisbel mera shobay nga pera bekel quarter a 4% sa gidel tel existing process sel existing process at time so kung may ilal sil sa earn 100,000 a year, akpera 4% sa gida 100,000 Okay. Betirgel shobal nga 50,000 $1 mo 300,000 at tirgel malmol mga RC. A PGST wal pala goods and services tax egel gumbali da singgil require el moso is el certial bes tax nga niya agel gumbali revenue tin alenga lakra gross revenue tin malbigel udo drosis pratara alenga lakra 300,000 diregal nga ringi PPUC diregal nga ringi PNCC Belao Submarine Cable Corporation BSCC I think ang klele same diregal nga alsel diregal giril mortiagi del bes tax marogul FIAC companies man diregal gel lasing FIB mal foreign investment act companies egel girel mo so egel FIB companies egel gumbali owner niya malumang part owner niya agra model now tel best PGS ting wala tetelin again and expert and ditiagi da blagi sang black ksubio oibi selom import raklan instead el rates el angal back padingel rates sel walbel blanket at 3% el ad valorem malu sel value rakalo el asam import rakalo kung gidem mo pera 10% Nidil klalo. Oy, mas nidil klalo. El aga persegui el 10% gore el aderngi and then engage del guk importer slash wholesaler ang otro retail el otro retail engel adel guk retail mame papa marasay engel ada collector sel en otrul girel ngani sel 10% terngim Nga usyobay. Nga usyobay. Mangsegi del tax awal lolomol ultimately engage del consumer engage haraw. Aknara sira August ratuel bakigin mam adra la un mesra engage trigay del engage imba semong al adra Australia le
or magila tax magyogeringil mula sa sir sell ultimately kaya 10% del PGST nga lang. Kaya nga basically consumer mo o hararing. Okay. So, nga ka usyopay. Ila usyopay, assuming ila sak ngat kaya gito 300,000. Ya ka usyelbe mo spare officer nga. Oh, iselbe mo spare officer nga ang sub edel comment. Ang kap ang gira kalung sumang $100 biler ka, ang gira kalung $10 lungun. Bergadir sell biler ka. Maimba siya bilir ka plus 10%. Plus 10%. Sa gidel bekal bol milek say sel jakne bo siya ka January makalekter ka, sel bol February say the 10% ta gira kalung ngum sa kabelmen. Mambekal buil gira kal harsel 10%. Nga kalo syobal, alal yakpok harar say. Ngakalo okya ka. Kaul okya na amo haraw. Maro ang mangklaw marana ka si Rogul stoang gel maklose stoang ang revenue nga arba hati na 1,000. But mamuro si shito ko. Lelak mandate na singira malkalek na 10% ra ang consumer. Ang yung mga kadamo gel maklose stoang, mara maklose stoang, surang, WCTC, kung da sa Nego Plaza dire kal close stoang. Franco. Maybe Franco. Mang ngarngi segid el 10% del dungul margadiri ngil gida hararin. Mga kaloklol siya pa kasi yung segid del ngun maskaw ko lang collect ni ka ngul masakapelment. Ngaramo sik import taklal wala check kung mirura ngani construction na makumu sa igale karakar. Oregon selo duro klilme sel pokul pera taxet sel egel karakal kloklek engir kal per segi del wal hani percentage per sel value sel cost sel el karakar el atya gidel pes PGST se sel bok pay per sel el cost sel 10% ra CIF cost insurance ma freight aramon dim nak pera tax ra freight insurance elang gidel mo pen kumisal la mulay se mang blakatak kasi ang consumer sa mo haraw sell 10%. Kung baklol kung balik alekter ngayon ngul masa kabelmen. Yes. Yan next part kaya del PGST tax sa dudula sa business profit tax. Elang a business profit tax ang atset kaya la mula si. Kawal member a PGST, kawal registered, kawal klol kung bali revenue lokal lang ka 300,000, kawal PPUC, kawal PNCC. Asuma ka member kiyang gira mel mo pet kaya gidele 12% ra net ra income ra. Aw era ulang mang net asing kung usay gidele revenue ka wa CCP minus ka gidele dura sen deductions. Kamay na sa arala wages ra adam kamay na sa ra ikale inventory malumang kluang klal wal nga sela store ka el dir ka motraw el ka carry kamay na sa ra ikale igero expenses el Donations ka dire mo donations bigel expenses el part at kial gumbali ka ara den gir ka ara la si dosya ka ara luu ko dire nga nga mal best to kon mertial bela ela maklor gumbali na mo si el depreciate mal ubeng tokora accounting el mula se nga kami kudura building na 300,000 or half a million ra iga leptro lang elang gire kalung segid el building na ke sebe kal bek karra ka depreciate sell value ring sing moryo akung segid at part ra costa nga alon nga kam part sum makukumbali pera loan nga kam dibita sa expense ra kung bali nga kam gire kal minus so in the end a business profit tax hindi ako hindi ra ka desang hindi ka kung tabel mo segal maklol kung balya akalel sal mal mo kare tax la pay moklang sorti lom skid mang model harata tamas tungong sel 10 rigit lom araklan era bol percent net dati etam na didak tayo rogul expenses dati di pera 12% sel net al sil sendia bulgas al sugum dim nakalo tumni order at tulgan tenil beras. Oy. Isil wol temel haratak sing bade la tul at imol kan tenil. Isil inventory. Sa inventory cost sil ngul minus sa diragi mo tru. Kaya ka cost ra ka mga books ra ka. Di kita rumah ara di maringil plus 10. Kita ma plus 10. So kita ma plus 10%.
masayigit igual to sa tool major di kal hala di ko ay sa ay nga ako 1 2 3 4 5 6 7 8 el wal gora actula sing tingila adra gali قبل تلقيد المال الى transfer of land tax at تلقيب النوض اللي الى التايم nga kakawa melo mar atamik maguturo kal $1,000 الى التايم nga buksa sa skum ka mar atamik ang diyan tax omlisen tara to di motrur ako turo rin diyan tax ilang ang ilsetsela sa transfer of land tax proceeds ila ka uselo may mar atamik nga kal receive out do tam agi ka pera 4%. Oh si dimlak ngara la diyan ka tax diyan ka GRT maluon tax ra gal sale of land yaturo la atamik ilang ani imo da sing carbon tax carbon tax ilang alak alwide sa carbon tax sa sugum kawal other importa ay kali petroleum malubang alu ranklen eng ngari nga bra certain amount of tax ya kumdo sa same loryo le 5 cents el ang umno sa amo 3 cents telgib ang suwider sin PPUC al skum loryo sel rate tra carbon tax and regardless of you know they're going to put the 10% on top ra gale why say other side dirigel el ngari nga la sa wages and salary refund el masada dirigel sa sumo kam sukara 15,000 makaade sukara 15,000 el morio oreng sa ML el request ra director ra finance oreng nga certain refund el sa ML malari dirigel ngari nga dudula sa social assistance payment bortir kay kita low marmoro market mas sum ka 15,000 na medyo en si ML ngu 4% kay kita el tax di ceiling eringia kung la 600 tela di kapong balwa si man al sum ko business less than 15,000 hindi ka taxable harari o mo magit o magit kung at time kung si zero o di gira malo license hindi ako hindi ka harata yung 0 to 50,000 hindi ka mo maharata okay hindi ka maharong di over seryo yung nga kung kaya sul kabelment tamal maskaw makadi report was hindi black bear 50 ito maskaw so much again sel social assistance masel payments may gagida sing wages salary refund amora salary ra individual dudela maada aurora lecheng aurora kale ultra makatingel pera wages and salary ringi di maka di 15,000 ngasong sa 15 almedio abdudel ngel sibel mela sel refund ay ka ko rapto ko magigirel and nga kadya ko pa MBR nga hindi ko sa sing kukti kang kukrunguk sa ngo ka common sense mula sing o mada siobay as ko makosta increase ngul masanga customer so elar other to ka running nga kapdir to ka client sa nga you know we agila o sigira BSL accountant sel take care BSL brand new system so that's other cost so igigita bay ko the store say mang wala ko besa material winner am klor kumbali winner actually gumes ringi and I think at the mutual follow up gali March sa cellphone mo ka first quarter de sang kung do sa tigel maklor kumbali la may gani mukahali di ko gerti ya hospital let's say Dr. Cuarte Clinic okay Dr. Cuarte Clinic malungil point ulba sa tila Cuarte Clinic yano again specifically nga la sing exempt hindi ka abora guru hindi ka 10% tax diak sige lang exempt public and private alu sa la sa public and private medical akar man dire kalway say madralla diak mamadala la so sumukam sukra nga ka 10,000 ka sumapir nga ka ataka ka harat ka harat tax nga ka harar ka gira mas ka 10 ele government tax mandate na sa ali ka charge ng ka client ka makungaw do them hindi gira man usel 10 sumugi miltena la bill nga gang 55 ya 5 amorti nga ka padingul musang sa next month kada morsel yara healthling close to 3 kung doso nga blel miser nga tialla algira la health I think tamle exempt ra health as india kada logis pra health private clinics at set to try to keep the cost ra
ay gali healthcare mangario mang affordable and more. Here's the problem that I still realize in a couple of days ago. Kita ko tertokol kita health insurance. Ma state governments mga health insurance. Ma trigero ko let's say ko moilan ko kalvos ko take care. Our employer will cover 80% or 70%. The employees ako cover 20. It looks like nandiyan isang rala. Agil insurance company agi lo pa sel 10%. Lombre ka rin sel premium mo rakaw. Mabili 200 yung mo 220. Masoko mo kamle pera 200 tra insurance rakaw. Monthly premium agi me pera 220. I see. Matara to ko asku mendia mo insurance moral mora clinic ra doctor kwarte enda ka charge ra ka ora sel 10 di nga ay kali insurance already tamna built in sel 10 at sela ay kali damti view do oh so I think talam le miss ringi but I'm hoping na sendia kal bolway sel gid hospital insurance sel gid now kabong di aktiwa se o akar sing patra medic amdas akar part si de public health litial health insurance gid ang ari sir gukti lak di udo dem why say mo balo mara rumba da amdas say get separate amdas say health separate ting gukti al bensis per to ko siya ma PGSD they specifically exempt those okay kami to bruto ma to ko siya bay el atiar rogil to kal sum kana jerol mo na 50,000 a year oy hindi ka mahara tax oy ya mara 15 mo na 300,000 igara na 4% at system na current system ela 4% o mga sel 4% inventory ra hindi ka gasbem gukti ko bertial hindi ka maklol ko bali haraw na 10% din si ilmu ra klok rogo minus ra expensive ti rogo oy expensive ti rogo ma question se motela net income ti ese net adibol pera tu elbo Trump padim le hara se $100 amanda why say ayer say give the process donate magran maluba mu bakal tu asa trust ngi non taxable ako la federal income tax na American so winners I think maklol kumbali losers agi kahaladi ku spet yan customers sa lose oy gitsel dong 100 tanang sis megan maklos tong at to todo level to adi 3 alsal ko ra kargik agargik link 3 to 2 ya kala nga alsal adri kadya alsal malungi hindi ka 1 week supply oh unless ani nga ka giblas ko la dia ka dudel mga kadibi nga popcorn udeli moro ko sko ma popcorn di bil nga popcorn lunch embu gira kabar kita di maraming oy so awol magubasir $100 let's say other lawyer government maluba other lawyer private sector obang take home ring nga take home ring let's say ngi mabiili motmang 400 now sell 400 ela ka mo mabi mulme of course kamla let's say take home ra ka sell 400 nga nga loan ra ka ramlim nga rental ra ka makakuram la and then model lang adengir ka kahara dengir ka ilagay mo sell 400 tas ila dengir nga last year so last month sumne 50 ila January mutum 55 ila ka na maharaw ay kali every day maharaw nga 10% ro ge maharaw less than 50 again zero mora 50 obom maharaw tir tidirek asbi itself ka 10% talang aran mo ge tilagi da di mo tul ako kabuk sa tir or to mara klaro ay gal maklol kumbali to mara klaro sa klol kumbali so ndira na incentive ng kagir kumbali mo part at yam sa elgok musel yel galit percent tax el raten ngum ngum sa gile ngum sa kabel so I think the point mo klol confusion about those other things in the end why sell slider other government at malungi in the end who pays the 10% tirak mula sa in the end malase malus bolda say who pays according say the consumers so with uli maul makman malumol masana self petition as wrong timing ala kalo am lamas abulu ada dia ka economy nga mal slow down economy nga talmal kita da sa edan magana kita di import alo kuklok gore mang wrong timing maybe a tax sa ungin to sorry mo equitable and dingo ko nga ka sila ngo kasendiak
I think ang mal mo aswari nga mal to adal belaw na next January mo. So ngari nga adal ulak tilibel ko ra sel omo adal duem do se mem wasada nga kamal sa ogi nga kablo yak ngari ka gidel show leng. Dia kamsulang itiya ka kang gester other belaw ro ko mo. Oh, hindi ulamak koraman na sindyang gila del koramo o taw do swede. Of course as kuma ngani nga ako akmadinga sa ngani ada disagree lo bagay hindi ungil. Open el table. And the one na ako sa udire dire el gisa kal mahal na mo problem eh. Kung da so kada na switch focus gida ada bela especially tirikel el tigata mera de left masiungid. Both. Albebilit tepsiungid albebilit Oh, lesel tema campaign ta siya. Agim siungi. Or say more mother act. Oh. I think them na o basta focus el gida se so me so is ba kay el tax el create mal another burden el more other ablu. Minadura ang kaliwana candidate el enchingoma she made a really good point. Mase bela one family. Exactly. Kada nga sila imol blay. Ngari nga skum makawaguk nga alseter imol blay ungil. Engel imo ng brother na kawaguk maknit. Kada makarang gida dalong suwir. Din dasya dalong nga gida brother gida el abu askum gida kuktiya kada nenda help. Mga ora families ko mawana gida mega mistake. You know, kada mokle gida ko mo buse. We have to sing gida ro guladan equal. So I think akmal passionate gida tiang nila mon masendia na medo ay sa adra bluling. That's how I see it. Ari adam na argue pa say, you know, so the one thing you do is, you know, you increase the purchasing power. Do nga sa ududira adam botsit afford ka. Di nga adiwa perso dingil mga kamri. Yeah, pero badol prayer maroko di tal baran. Hindi tan na. Klalo mo. Alakal mo merpa. Ako mtas ng gila dos pera besel. Gila dos sigira and I know our leaders see them. We need to find new money to come in. To reach sigira talman so we need to find new money. Atang ariya other belaul social security tir ma pension plan tir. Ay alak lang ara 40,000. Yak, get dia. Again, mal exempt. Get dia electric ta lo shobay. Oh, okay. And di kawa man na pension plan na kawa over 12 mo anak klalo. Yung lamot ta kay. Eng takay plus 10. Para din gila ko. Para din gila ka. Dia ka man saule chico, akong daswen. Besel toil bo si subringi mang mamlong ilarang mamal si emel ko share raw minder ka. Maom subemel gire. Ya nga, ngitra kong gidin adal, ngari nga osngel gidin tiyangaling. At the end of the day, gidin ko get infected. Umog siya ba yung change sa system rakaw, consumer man change sa system rakaw. Makumda siyang umsub, most important part at yan. Makbring asulem and most of emel. El mem ko kukshir, sil umiyem, udaswem, gidin la tax. Di, usually, activis ka temem. Manggukul nga niya di suwa malagoy aside at tiyang malubang ito ka na fishing derby. You know, opportunity nga nga. Okay, diyan makaman masaw. So aware of the America tel to ra tax tiya gidawon na ay kali gisang nga ulukumak o na gal makukumbali. I think one of my concern would be asing sumang masa aral aklalo or matengi maral tengwa rukul tokoy awon plano ko miseringa se adra siopa en kadiri kal ma o mes sel demand le ora store kau le ora arang-arang al ma ario. So you know I hope lasing sebel olbil amutal mo dong opo meseringi you know or maybe ngali bilal do sebel hale de sang first quarter de babol bayel matamal de change ringi but you know, I got lots of better amendments, other change. You know, tirak ragel mongira ba radra blue. So, sel team ng simna siya sel PGST, sel business profit tax ahma di masyopan. Okay? But ultimately in the end, kita consumers, kita pensioners, communities, kita mohara sel added cost. Mariam ni question no ako bes ni kahali kanil wasin to iliwi are stockholders. Okay, stockholders. For ang area, kuling sini every year,
stockholders rawis tro ko ako mo mala Kamnu City. Aga busiti a dividenda. Ay geng minus tertial Mogera West. Ya. Ay geng Mogera West el lomi. Ya ay sel dividenda da sil claim mak tila shek mak musak milsang. Dia Sel kali dividenda claim da real sil expense. da sil claim an expense. Itigel mi suka dividenda. Se ultrasa. Se a mo suka dipende kung kung sel do deme Dia mara. kung balia dia kal. Tilim rose sel. Te dimero so oi tukti set kada declara dividend tela al pasenta ti ayuda do diu e gore din dia se pela oste me bru da se pela wa oste mai think am corporation me bru kasi sel dividend allowable el deduction. Hindi asum tunga inventory dividenda di mo ke krei. O jak se ma dior tin. Ya ma dior artikel me adra borda. La require tin minus arogul inventory Oh, I la see. ay sumang masih kada mamlara parking lot di kakal motraw. Ito minus Minus ra. sila. net. Oh, Gross, minus ra gross mo ke krei. Mo gerei sen net. Okay. So it's going to be interesting. All time, nga kasi kung revenue nga, let's say gusto nga revenue, gili nga tel PGS, more tel PGS sila January, all time mas kuma, let's say ultra waral, 400, 100, telang, 1 million. Ay gali revenue nga, right? Active 4% sell gross. Biota calculate lang ko dito may selling choice blue daw kasi telang seller ka o ma revenue ka may na per sell for di elang dia kale elang sell More tiang plus. sell more tia sell ang gina kal ngu collect sell tenner o kya mangu and then sell ball mera ka ya yire na ka ku komesa sell tela business profit nga ma revenue nga tela and di tia gida be toral madi ka say ma mli ka ma agi ka depreciate ma salary ada ka gida se bekal lo dak ta ro e kore minus sell 12 run it. So it's going to be interesting how we see how it plays out next year. Ani adlo gena say how this kya kadmi ka mo change I don't know. Raul mo kadmi change at yalla I know it has something to do with some loan or ding I think kasi even if as kumo ka condition or whatever loan I think gid udle do rich balloon gid we have to find ngara ngira other Gili lo ay sirgid wa singara mo kadam ruru hindi. Understanding ka kamam raw kom suwa mar adra news ngungira amt. Dito mo collectively on a monthly basis or ano may klaro ito ma-advance pay? Pay, oy. So, Jagudingi, we'll see la come March. Ito rin si Seya umingiwe, brother. Sa umiiwi ko. Brother nga sila. Mga sim na siya winners, Klol Gumbali. Losers, gidar other bela mamarakal. Tatara aluum makalim, adeng girakaw, adeng warakaw mangarang, aangar. Ang giril angar. Giril harar kabelmente selten. Oise. Dia ka koraman lo wilar ngul mo subela kal attorney me share ako o sengelma. Yang ka uling itra atro ngara ratak sumara atra magklol ko bali ko kari o singir mo amgiwir. Ako na singir share tiar ulgasuleng come January 1st ngara imadro ko. Akabelmente mo dia kal loldur ka ulwa se mo sub. Tumo charger ka ang ari penalty maro wala kam dulang alalem. Seya kung ngalin mo sing part system. Mak meringa sulim at sikol mo sa MLM mag-share. Meringa sulim mo sa MLM orang sa ramam afternoon. Kama mo merit ya mang maral tilgibil time mang ngidin adro orang sirngi soal guk ngariya question ringi as well true kama malu ko true obis ra tax. Tirgay ya. Tirgay magil mo tax tirgay. Tirgay ngari om sodir. Al sodir adra tax el guk me misal da gel guk lom das ndi al attera und swel kal guest kamam you're welcome to do it. Yes. Ikaw kung mali opinion na. Oy, mo say. Kama mamal meringa sulim. Awala do ngasi hal kamiska ka jam hal dik delikyan ng kora kulum das soling rasus. Kami ulit sa kyal bela wa tara hotel maringila do maktub asyo bani. Exactly. And the question is as ngara ulmang maringil. Gyakadel adal somel satra asyo barakaw. Nga kanligi kadel adal satra asyo barakaw diktib lagi ng ngesep ekal start adra la mudar do de mol ke ko ka kalmol. But it wasn't overnight. It took me 10 years. So a question sa ngaraul man da sa beeder encourage sa programa ang bigay kay adam sa beeder biyoto tira malon ng ngayon interested.
akam na talom sen tormang. Kamatangi delicate makamatangay ya ko tingin aseng ya kal sabi la kabalmente el SMIG o de more LDBP or whatever kasi ikagita baby raw though they at the very low interest rate they help till feeling application kang ngarawul man di kasi at kakalers Lengaria selom subra el direct Mlara News. El tirgel college students ibel hartin me review ra foreign investment business rebelaw. Mato si tial mindset reg lang old school. Kami amal ngara mong mong to feel wasya rather me invest daw dir awal apply ra parole board. To mo mal buto ka question wala ka sabi edel igid di arablo adi ka kagel business tra business ni. Ako sa maringin. Man maringin kung dako sa sutas kalel hindi. Girir leaders tigel orang sergit. Agirir masal wasya sing makarangal. Nga ako te cancel na kalel alsil se Chico out migration. That's my main concern. Sumabela asubir arbi Bangladesh limit tangaramse. Ya 2 years later na morigaw dudir. En bulgula kasi beto ka dudir bela. Mo say. Di ora effort trabu bela ul met. Yan di sigir government di akbol masbira. Awal loterdi mengkut makli mo kirang bardeling. Di ako muna se nangaligeda masay ka malup. Ya. Tiraga survivor. Oy, I'm not sabi na I think we need to come up with some opportunities el mortir. So seguida ako ulum da soringa I really don't know la singara ulmang malmering la. I mean, we have small business administration running SPR belaw ma helper other ligan ding marawul mal do mering la dola ya financing gida del marsiga collateral. Ngaria ka mentra Mr. Wilter Mora president lengaria ngesul Mora adra farm. Mura akamentri siya. Gimelingan na $10,000 basta ng mulungoy. At the end of the day, ako itiya 5,000 and mumelingan na 10,000. Oy. Tigid ng do process at ko tun melingan. Lao mo malingaw do dra NDBP. El momrura siya ba ka ko spera aklol gombalin me ko megero. At the end of the day, tiya kloklel ang kal. Klol gombalin. Oy, si klol gombalin. Dia ka buigil siya il di start at 18 minutes punin mo. It's an issue del gina de lo meselingi. Ako, I hope etial taxen ran me ako street tiri. The way it's going in the we are now already established. I see. Manya, I'm hoping I think we're seeing asing lakalil 10% mo klol governmental mo so I see. I guess the mesang we hope. Maringel adram rigel o ko rin ngaring ngatiak. Oo. Was nga ka ngir ore. Oo. Gaya din mo giro ore Ulgom tiam mo ngir. January. Why say? So mandimle gaya gid udle ko adine so kal raise and then kita kausi sa aklum. Long ole de gore of course all opinions gid so dia kamal sa ulit Chico. We hope la sing come next year and dal salmal to del bangit. Seltara ko tutokol ko kimomra niya atrakaw si sa akla. Mang tokol time hindi ko ngitra Chico kasi mem so ditiam. But tokol kita na to dra school. Dig the reluctant to share baby. Share a mindset rigit. Nga baby na time aktit mo tokoy madiak di ak feel was ingire de share tial patra dra ngir toklar. But tial mergaw ako tukla impact rin mera adal soril share of the swir. Leng sel over a restaurant no maigang aktimo mo irato koy. Di sel do med bomb. And other bela for some other reasons in mas ere gukti tigingir. Oy. Di tial tigingir rogo akmalo ergamam bugo tial dai rogo man brenga sulem. Mar fancer gamam leng angaringa de silo dira to ra dasu. Oy. Yon ngitra adra tax mal suma ngaringa diling karuba kal somil correct. Mistake or correct. Agi mal operate alulaw giriu. Magum terka TMC brenga sulem. Mereka suri mo si Ultunin, orang yang urgo mga niyan bigat mo kailan sils, el giraw de sueda adar bela. Mataksit ko man sulam me igang, kaya meto ko bet si program rakaw si sakle. Yang kalau kaya karaw machiko na kamura. Merry Christmas e Happy New Year mabek la adar bela ro gulo range ma. Ay alsel Michael. Ko man sulam me igang.